kita go hokin to ile kita le ko hokki yung ilaka jua ilaka rembai lu ongwa bagi ki ikan ya le ko mangladi apa limto ya gajai bru ladi pai jar ilaka ista ilaka jua ile ki kan yang ni cari dumut Cuma ni di buram pai ma. Di buram man ilai tang laman dikam ni gador ma ilai tang Pak Cedi, nak pelai Liu di pun teli sen i tahu biar inong kelam di pelai. Imto lai Rengkat i pil di buram ong i mji pelai inong kelam le so ong la i dekang la isen. Terlebih yang pi. Nada priang la i kat teh kelam. Pilai arso lagi itu kelam ini. Yakin yang itu hari pelai. lalu TV ilaka le kabang dapat sabi ada pan Baik mak, bilang wi man. ada rayo Sena ma yo me mas na hotel pun hagen don ma lebra he ga iki kna de gama ni amas yo bi ma gejok ma gejok la nu no jing mo yang kali untuk yo biar kita jadi सरकार कमते ने ये लाइफ ही हम के बनता लाइन बनता कोई तो इनको खंगी क्लेम दा penting tapi kamu nafi Impu apa ni abi no yo tu am po ilakang Bahaya hibat tapi mah. ke public hearing ma Di hearing hibat tapi yo ye sim oksan sa. depo hitai no ma kamong to di ong ya pi ni le to ke benta to poi hagi tai gi officer hitai ma Ha i pai ma ong IP. Iha ilaka yang i darai ga cisur cidurum em kwai le mem poi bu na bar gi o ko hok no pi em ko hok pi tahun ri ipo ilaka em ga rayong i wa ga widon ga rayu to dar akti ya boy pun tu i le itu ma burom bai ya gete geragam pi temut i supply kamu pai bawan la pi leng bagi ilaka la ni leng bau DC la ni leng bau MSPCB leng bagi police department are imagine TV capai bawa to konten ya pi pen bai ilaka kemudian madiwat TV gitu oke pen saja kami madiwat TV di kabor yang ain ko kang kam tek iya do mi ga notice le udah beragi ilaka itu ya semua man ke public notice mem to go do di kitri ilaka mah tadi gua burom ya pi boy ga te ga anyi te so to iya ma Ija kaan yang ilka yang itu rumah Ante. ha public notice pentip paj ba o mem pentip ki wato kamte ma di TV kamte uki pen bon kamawan sini tadam go lai ma boy lai harus na ba di kerpat iya pi di burom ya pi sna ba ma man igam ni man dok ngemboi lah nanti oh yi gila temboi lah Pai te wa persak te ba empty ino no wa persak wa priang ai i ementai simetah ta publik ni ta ite di depan ni yang kira kam pikir ni citi yang itu le da bar aja dah ta suru jai anorim mo ba siap tanam gifi u kam setale tayu pe ba lawa Rastong. Te mengikum ke isu istantelis ini kembali ilang ba kelap tai ko bor. Ba menin ngila yo ban lek banai kecing. Pensai pa ba ang te po snong rastong. Inyo iba ngatrai bun ke banyak persa anu ta kan kecing temu jong kan ka company ban sarap ke plan jong ka kumbang na seki menin. Temata siru ngiwan dalam mesin jong kecing caca dan mesin jong kecing syukia. Nyiwan nimut bani si mentah ketika public hearing. Tementah bang ipoem ni iba kini ki trasnong naga elka nong klik yang ba kimsha ini bangin ya si bentang te ini moh ni siolong ba kumu kimsha nomor ba haka notification ni iba ka sarkar ka khot ya kinu ki buka ban ai comment sangki ka section ni ki session ki
te pleng ngai peng ni penpa bu ngok ba kuno namar ka public notice ka klem khot tang ke batasan ka klem khot tang ke paparsa untuk khot lang bro ai lagi jing bersiau jengki te ondang wan padang ni ki ong ba em la rai ilaka mo ki la rai ilaka ba tim sha ki ban bar ban ban ai ki jingkan jengki te ba kumne mut hatu ka an ka shan em ban le kumta mar ka an ka khot ya bro ban bersiau ki jingkan jengki Gemta pat ni wan ki ong ba em phim la wan kan ne ka rai chong ka te ya ke plan ka ni hak bi de ke de kam ni na central body jong ke HYDC ni la wan lang ni rangkat bat ke district jong ke East Jenti Hills ban wan bangi kwa Oh, na jende bi ma. ban ya simenta hak ke public hearing ban keren bat ban tusngau ya ke jing temu jong ki pai ba ki nong song snong jong dai stong bat kumjo ru ya ki nong song snong jong ke East Jenti Hills dai ke ba ngulungo kolom ba adin bangi la koi ha ni jaka ni li pen ban nak liang jong ki ilaka bagi nong song snong ni ki la khang persa ya ni kum kaseng ban dai yang ban participate ban pesngau ya ke jing snau jong kaseng lengba ki nong song snong jong dai stong ba ki East Jenti hi bro wai kani ni bu ya ke jing kli ya ke sukar neklia bat ya sukar dia hi berkoi hatu kani kam dai mo kajing kini no ya ka fundamental right ka ba ka constitution negeri India hi kalau ong ba there shall be the freedom of speech kata kadai ka fundamental right ka ba ni di pan ya ha bi dai bagni ngatrai ni na kaliang jong seng ni lek ban pesngau sya sukar ba balai lakni no ya kata ka hok dungi ka bu hok constitution negeri India ngai scam ba ini gejing wan jungi sini mta sngi ni wan sini da ka musim ban pensung thu dam ya ki produk persnam ki badon hangni ya ka jisngau ke jongki ndai bangi wan hangni bangin ong bangin pungkulmar ni ne ban thau ya kinu gejing pungkulmar ni wan da ka musim ke baloi ke basung thu bat banyak pentli ya ke jak indri hi jungi perbuai ndai ondang la poi ni ngau ba kani ke ka penlong ya ni kum kinong yelam seng pulang bani iba kajak meri dungi kadon kajing pria hak be dai ba kajing wan dungi mender sisngi asni na ka benta penjok jing toy sitengkar ka